Limbad na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, na income na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Saan mo nga iramraman ni Onesto? Duwata laeng ti agsarsarita. Maawatam? Urayem pa'y laeng agpungtutak? Sige man laengan. Talkan matlaunay ngamin ni Amir tay chay a Benji. Di, kanunungan na nga rod. Talaga ang masikuranak. Diyak amo, no anya at talaga ti aramidan ni Amir. Talaga na pintas ti baybay da dito Ilocos, sir. Dahil iti kunkunada sand dunes. Iso na panunod ko ngayag tiyati dito eh. Kamangan noon napapaot pa iti parang bakasyon ko. Kung kaya mo honesto, ano ti panag ko namin ti kumpanya? Nasaya at matirubat na, sir. Nung may panggap ka dagiti empleyado, nagagat da? Naglalo, tan na taer ti busda. Sir, Napipintas na kiti babalas ang empleyadom. Say-saya atin pa eh. Ti makilangin ka nakwada. Kan na mabalin, sana lumbas, ti panakilangin mo ka nakwada. nasaya at matipan na kilangan ko kadakwada, sir. Kan maawatak ti kaya Josawan. Saan kayo ang madanagan? Nasaya at nagkinaawatan tayo ti dahi tabanag. Ulitak, nataer ka. Baro ka pa eh. Awan pa'y kayan-ayat mo? Awan pa, sir. Kita, sana maklikan nga dagduyos ken ka. Ang lalo, taas sikat yung mga maton iti kumpanya. Ngam didakas na, no sikat ti pag-aapaan da. Saan to ang mapasamak deta, sir? Mabitla, ta agpaalakit ti pagsangwan ta. Ket ano pa tinas ka na pagsaritaan ta, may panggap iti kumpanya. Benji, mangtad ka man iti arak ken pulutan. Sa anak nga gininom iti nasangar, sir. Angam, pagustuhan kayo. Saan ka gagbartek? Naimbag lang at na pagsangwan ta, kabayatan ti panagsarita ta, honesto. No sa anak ko managkadkad, kadwak ko mada Sir Amir. Pinabainan nakmat nga ni Lisbeth. Nagkari ni Sir Amir, nga iso ti makaam mo. Nga kasano no pagsasawan nak iti imatang ni Sir Ernesto. Nasaysayatan nga tak dito'y farm. Ay, mangala kay ti bunga ti makupadil pa. Ato tinalom. Ay, makinunamot tanda kiti tumatayap. Naimas dagito'y amang. Natlaw ko. Ngatan sa mananaw na gapampanunutam. Ni kati mamang mo. Saan amang? Inawis nak ni Sir Amir. Aglugan kami kano iti yate na. Ay, ate. Wan, amo kon. Baknang at talaga takin kukway ti kumpanya a pagtrabaho. Pawilandak ni Sir Amir ang makirelasyon kadag iti pabalasa nga empleyado. Napipintas da amin. Nasingpet ka nadayaw da. Magagat da ngagtrabaho. Awan penot kiti tinatipo ak kadakwada. Ngam, sana dahi tati rinantak iti panangawat ko iti jaya ni Sir Amir. Amang imaton iti kumpanyada. Naimbagtasan nyo ngayon na yaban ni Adelfa, Dad. Mabuisit akin ko, ana. Kadwan na kano ni amang na iti farm da. Punaman bak ng launay? Apay aya aradagsen tiriknam ken kuana. Dad, saan nyo nadamagan pa data? What kaya?
Nalpasan ti meeting nyo kini Manong Onesto? Ano pa tinas ka na pagsaritaan eh. Ope nga di. Itay pa nga na makadigdigosak. Adda tayo itinateng nga paset ti tao. Mapit lang, napawagak ka ni Benji ti kinasarita na nga dabilog na. Agmalmalem kan umyanta ka ti dito, Dad? Aging ka tayo lang itong rabi. Apay, kayat mo, ti umiyan dito yate. Ha? Ano taramidok dito eh? Nag-boring? Piliyamat ay Maricho. Di na ibang ako sunada ka ni Manong Benji. Makisinsin na yung din. Ha? Makamuda. Ituloy ko kitipag lang yun. Ay, nadano sa talaga tibaybay dito Ilocos. Anay ko! Nagbatid ti sakag! Diyan ko makalangoy pa oh! Manong Benji! Ano yata na? Manong Benji! Nagsakit ti guro ko! Oh my God! Kasi diyan kaya timatay! Manong Benji! Nagbatid ti sakag! Akong pagkakitagkag ko, ma'am. Ang mga no agpagat ang marinudnab. Nautot ka di pa lang tigurong mo? Saan unayin? Agyaman naglaunay, Manong. Nalay ka kaya marilot. Oray tilipay-lipay ko, nagut-ut pa'y laeng. Awan anyaman na. Nagpangato tila sa tigurong mo. Iso nakarik na ka itinakaro panagot-ot. Kasta unay nga ikis ko itay. Nakainumak pa iti ado-adanom. Kuna ni Benji, kasta unay ka no tinervyos mo, Lisbeth. Nga mababaw lang ti ayan mo, itinagbatad dagiti sakam. Nagnerbiyosak nga ron. Sunak. Manyatikit kita ni Manong Onesto. Kursonada nagsama tayo ito eh. Manong, dagita matan. Sige ipulong ka kini Daddy. Mingmingmingak lang ti rupan. At dagayam alipos-pos iti pispis kan iti muging mo. Nagato ang makit-kitang. Alipos-pos siya data. Kan uray gayam iti bukot mo, Lisbeth. Diyak ka mo na masurunag kan ka, Manong Onesto. Nagato ang makit-kita iti bagik. Pasensya ka niti na ibaga ka. Sige, agsubli ako niti yan ni Sir Amir. Adupay tinaskan a pagsaritaan mi. Masurunak man kin ni Amir. Inakit dinawagan. Simragda nga takin ni Onesto iti opisina. Uno, dayjay amaricho ti pakakumikuman. Makasubli lang dito'y Manila. Agalwat kanyak dayjay a babae. Guwapo, kinado ti kwarta ni Amir. Imposible adi na ambisyonan. Aglalo kat amuna asaan kami ang nagkasarke ni Amir. Kat mabalin nga agawan ng kanyak. Day tatisaan ko amay palubos. Amo kung taramita ka. Awagak ni Benji. Saan nga ta nga agipulo? Mangrogrugi pa lang ti kumpanya. Awan makita ka problema. Nasaya ti pan nakaimaton na. Kat parag ko na. Awan ka po lang agbayagak pa dito Ilocos. Sir, saan nyo kanina pasyaran ti pagminasan? Nawanawanan nyo matel. Sana nakasapula na parigatag pa ti bagik. Awan nga taan tinamnama nga ag-operate pa dyan. Nakarong ngamin ti pan nakaradahil na di nagginginit, sir. Kasaritak ni Lisbeth. Dabagak, no kaya't napaytiyag bayag nga agpasyar dito eh. Masurunak pa lang kini Manong Benji, Dad. Malmal-masak lang arudan. Di na pala pinanawa ni Maricho. Garang-gadyang mat dayjay babae. Saan mo ko mga ibang bagalay ta iha? Gaya mo ni Maricho. Dandaniak lang arudan na tay. Meron na laeng nga nagbated ti sakam. Sa bali kayong ti malagip ko iha. Kaya't mo ka dito agsublin in Manila. Tapno ka na nga nagsubang kami kini Mami. Kaya't mo nga rot. Ti agnaenan dito eh.
Ta dito yan, ngay tuloy mo ti panagadal mo. So na lang, ta masansan asarong karan ka dito eh. Panawandak ka di ditoy? Nagtalinaadak ditoy? Kanayon mo ta makitkitak na dyan nga, Delfa. Awan nga minen, tinas ka na pagsaritaan mi kani honesto. Ang no kayat mo pa'y tagpaot dito eh. Ibagam tulatan, no kayat mo ti agawin. Malamgaya man amang. Mabalin tayong tiagawid. Ay, sana napupuutan di pa naglapas ti oras. Malagip ko gayam. Nagkita kayo ka din kinihamin. Talaga ka di asimbang ba't amang? Diyak pa'y mat nakita. Kanayon nga minasumrag ka kiti trabaho. Yak sigurado. No iso na di nakita. Nakatataarmutan. Yak mat madandanon nga min ni Sanang. Amang, saan tayo napagsaritaan pa'y? No maamuan ni Mamang Dayta, agungat lakit di. Sige, yak to ni balagip keng ka. Makumikom unay ni mamang mo. Di pa yumawagan. Lakit di amang. Agawid tayo kit din. Aywan gayam. Aguyog tayo ang makimisa inton bigat. Kalpasan na, agpasyal tayo. Ay, wan. Nabayag ngagpaiso na yak nakimisa. Tadikat ibaga ni Mamang, abagikla ti pampanunutek. Binili na ni Sir Amir kasaritak ti mang timtimon iti yate. Tas sumanglad tayon. Kunak no aging ga inton rabi pay nga agawid tayo. Awan mat nga minan ti aramiden tayo pay. Kasla makasubsubli ni Jim Manila ni Sir Amir. Agpakada akto nga rod kin ni Sir Amir. Amangan no agawid tayo nga agpayson. Naminsan lang nga nakasarong karak kin ni Mamang. Malagip ko gayam, agkalugaran kayo kadi kanadalfa? Saan? Ngam no makitak nga ta. Amangan no makapaglinasin kami. Anya ti orasan, italangay mawag ka. Talagang sakit di nga dapalimad yo kini Maricho. Ado, tinakakumiko makitangal daw, Margot. Kasangsangpot mi lang. Iti yate, tinagmitingan mi kani honesto. Kadua yon ni Maricho. Si Morta ka ni Lisbeth. Ngem, kinay kayat na tinagtikos. Tatani pa nga nalmas ni Lisbeth. Agin lalaing at tumapog iti taaw. Sam namot ngamin akabisado taglangoy. Nagbunted di saka na. Naimbaga, nasigod ni Benji. Sige, nawanan ti bagam. Babayan. Bye. At pang surun ko kini Lisbeth. Awagak to inton bigat. Dadaalag timot na abigbigat. Naiwas pa ilang turo ko. Makapabwisit mo tayo nagsapang umawag. Tita Margot? Payman. Sutilit man. Hello, Tita Margot? Lisbeth! Si Bibiang ka pa'y nagayam. Ah? Anyat kinanayo? Ulitin niyo man? Impadas ko lang tinangawag kan ka. Natagtagainap ka nga mini tay parpangon. Kat nalagip ko tinaamuak kini Dani. Dandani kagayam saan ka anak kasubli si Bibiang. How dare you? Kaya't mo namatayak? Tama niya, ha? Tapno mabukudan ti kinabaknang ni Daddy? Come on! Relax! Mga no si Kati sana makapag-relax, Tita Margot. Amom, naging joy da Maricho kan Daddy. Kat, kaya't mo ka di animaricho ti sumaruno amamang mo? Paggidanan kayon to ang pungot-pungutan. Itip ko na. Makapapwisit na talaga. Ay no, tumabalin lang ko maibarsak kon di cellphone ko. Ore naging nadayo kayon kani Margot. Saan kayo latamat ng katunusan? Da kayon tumat ngamin, Dad. Apay ngayon pagayo pa ilang kan kuana ti dandani pa nakalmas ko. Ang takarbagan na, iti mapaspasamak ka na ta. Pakaragsakan na matayak. Tapno mabukudan nan di kita bakmang yo.
Sinutil na kalangata. Angam sana nasaya at nga angaw na ito. Ala, kasarita to na imbag. Ngam, inton makasublita na di Manila. Amo yun, Dad. No kasangsangok lang at ni Tita Margot. Kan adamat na siya ang maricho. Pagduak ida apungot-pungutan. Anyat pa kay ramramanan ni Maricho. Kursunada ng sakit ni Manong Benji. Katnimat Manong Benji. Kaya't namat launay. Inak man lang ang nagdigos. Agkoyog kami kani honesta sumarakit yung opisina. Ibagayogaan kini Manong Benji, Dad. Subyan na kami tukin maricho. Diyak maawatan ti ugalit ti anak ko. Ngam awatik latan. Ah, may sapay gayam, Dad. Sakton ti mga ibagano kaano nga subli tayo di Manila. Sayang ka saan ka nakasurot iti kalman, Adelfa. Nag-enjoy ka kumamat. Nagmayat ka tan ti aglugan iti hati anya, sir. Sigurado lakit diya nag-enjoy da Lisbeth kan Maricho. Kuma, no saan da kinay kaya tinagdigos? Dandanin almas ni Lisbeth. Anya? Nagbatid dagiti saka na. Naimbagtad da ni Benji. Mangayam, saan mo kumang istoryahan da ito ni Lisbeth? Ang mga nukaguranak to. Saan kami mata makapagsarsarita, Sir Honesto? Mangayam, ni Lisbeth ka di tigapuna? Asaan ka si Murat? Narigat ti makilangan ka dagiti babaknang, sir. Kan kinaykayat ko tinangkadwa ka ni Amang Ijay Farm. Pagkatlawak ni Victoria, sumagmamanungal dawa di mawag. Kumusta nga tahan ti anak ko? Wano masakit matkid no dinto pa'y lang umawag no rabi. Paawagak kini Adelfa. Di na nga tamat la patuluyan ay ating baga na idingag bakasyon. Ay day tamat kiti ti kabutang ni Adelfa no sumangpag ti inana. Ni Mamang, apay nga taasan nga iti rabi ti awang nga. Naimpaglangan tarimwar ni Sir Honesto. Hello? Hello, Adelfa. Saan ka nakaawag ka dagiti napalabas nga aldaw? Tada na padaga na ka kumikumak. Kumusta kayon kini Amang? Nasayat mat, Mamang. Nagkuyog kami anak kimisa iti kalman. Sa nagpasyar kami. Kat impasyar mo kumay ti baybay ani Amang. Agpiknik kayo kit di. Awisan nyo ni Camille kad nagiti daduma ka barkada makadwayo. Diyak kayat ti mapan iti beach, Mamang. Kabutan ko ti agdigos iti baybay. Awangan numalmasak. Ni Lisbeth. O sige, baliwak to lang arudan ti umawag. Pakumusta ang tulangan ni Tatang. Bye. O sige, Mamang. Bye. Talaga kontrabida kay kibiyang ko niya. Asino kada Manong Benji kan Manong Honesto tinangibaga dandan ni Akmalmas? Ni, saan asikat ibagbagak? Imawag namin ni Mamang ko. Kat ising singasing nang agpiknik kami kani Amang ije baybay. Kat kino na ka, diyak kaya ti agdigos iti baybay, ta lalamasanak. Nalaing kamat nga kalintagan niya, Adelfa. Talaga kontrabida kay tibiyak ko. Mamati ka kumakanyak. Makasubsubli ako ni Di Manila. Pakagurgura ka makikita. Awan ti mo kabasol ko kan katap no kagura nak. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nadlaw ko akil lahat na pasarte nga nagsaon ni Adelfa. Kaslata nakakigtutan na. Di ako nakapagsaludsod kan kwa na. Dadamat din aramidan. Ay, mas daw dalakit ti kinitatang. Ta sa anak ni mo aw kadakwada ay tinapalabas nga alaldaw. Mailiwak mat nagpaison kinitatang. Natayanganan ni tatang. Nabayagan na saan kami ang nakapagsarita. Sitla na itabanag, Lisbeth. Saan kumarumbang ang kinaguram manan ni Adelfa? Dad, makatlawag ka na kayo. Kanayan yung isaksakit na dyan, babae. At dadan sa paya kanunungan yung mamsyak anak yun.
Iha, ang mga nupuno, alalamesan niya, Adelfa, akaskan ka. Hindi uyawawan ti saritaan, Dad. Kursunada yung amin niya, Delfa. Ipulong kayo kay Tita Marcot, kayat yun. Saan ka ko mga garamit, iti pagsubagan mi? Di mo, napaparan nyo kada Benji kan Maricho? Naapay kami na nagsubliak pa Jay. Jay, lakat ka rin tinangag ko. Mabuhisita ka talaga. Kagurgurak na dyan nga, Delfa. Apay ang nagbaling nga empiyada ti kumpanya. Buhisit. Anya nga tamalan ti basol ni Adel paking ko na. Isumat laga masan ngagsasaw ni Maricho. Nakaturog gayam. Jakmat na puutan, ma'am. Nakaturog mo't gayaman. Ay, Manong Benji. Sa dino ti amo, napinta sa pagpasyaran tayo. Sa dino ka diti kaya tiyo papanan, ma'am? May sakamat! Damdamagag no sa dino ti napinta sa pagpasyaran. Damagamat no sa dino ti kayat ko papanan. Sika ti taga dito, isang kadi? Basta awa, no ape akagura na kauna ni Lisbeth. Dahil talang no irama na kakagura, tayo nistoryak ken ka tinapasamak ken ko na. Dua kayo ka ni Manong Benji ti atapan na ng istorya kanyak. Kasarita naklakit di dayjay. Apa yan, napananan. Jakmat nakita iji opisina ni Sir Amir. Diyak mo, sir. Diyak matrumrumar dito yung opisina. Si kalakumantimang pasyensya ken ni Lisbeth. Nabiitak pa yung emplado ni Sir Amir. Kaya diyak kabisado ti ugali na. Sana kanunungan ni Sir Amir. Gapo siguro tagmay-may sa nga anak ni Sir Amir. Kan baknang da. Saan da nga ikabkabilangan ti kas kanyak? Nasakit ka di tinakam mo kan kuan eh? Saan ko nga ugali ti agimulay ti sakit tinakam, sir? Lipatin niya tayo tabanag. Naira na asimrag iti opisina ti kwarto. Kat nangag na tinagsaritaan mi kan ni mamang. Sabali magtan tinagawatan. Diyak maawatan, no, anyala unay ti panggurguraan ni Lisbeth ken ka Adelfa. Kanain nga bagag, asaya atin na ti makilangan kada kayong empleyado. Saan kumat nga rin nakasarita ito eh. Inawagan kami ni Benji, kat nakaadayo na ka no. Bayan tayo na pagsaritaan tayo ta, sir. Alright, dahil iti sana mabayag. Agsubli kami ni G. Manila. Nauma kayo gaya man na nagbakasyon. Awan mo tanti, napatayin ka pagsaritaan mi ka ni Honesto. Talaga adyak nagbidot, nanangalakin ka, Adelfa. Adalaan napatayin ka si Kasway. Dahil ta ka lang ti bagayo kanyak, sir. Mabalin ko ka din ti agsubli iti opisina ni Sir Honesto. Wen, agi-inanos tayo ko ba? Pare ti pagrang ayan ti kumpanya. Tatatayo matla amin ti mairano. Sakbay agsubli aki ti Manila, meeting agpay dagiti empleyado. Kasarita nga ron ni Emily, sir. Tapno pakamo na dagiti empleyado nga damaa nga meeting. Ita ka din, sir? Alright, ton bigatan. Tapno dagon daway ni Emily ang mga ipakamo ka dagiti empleyado. Tumulong pa yun ni Adelfa, sir. Awan matket di tinapatag-unay nga bagag kadakwada. Hanggang nga po ta dyak kayat sanggaysan at tayo na nakasarita. Masapol nga amin dan kat kasarita. Kat sakbay, ti pangal daw ton bigat. Iso, ti panakaangay ti meeting. Uraya pagbitlaeng. Kat agpaisagana ak iti pagsasangwan tayo. Adda mo ka catering services, sir. Napadasa kong tinangan iti karinderyada. Ket naimas matiluto da. Karinderya laeng ti pwesto da. Ngem no para iti caterer, special ti potahe da, sir. Ti mismo nga akin kuko ti kusinero da. Ala, si kalatang arodan ti makaamoy ti dayda. Nabit ka pa dito ngam adon ti ama mo. Sige, di bagam tulang arodan no mano ti magastos. Sige, sir. Bilinak ni Emily. Tawagan na. Diyak ang mga payakagurguran ak ni Lisbeth. Nakita naman nga da kasarsaritak iti cellphone ko, itay simrag iti opisina ni Sir Honesto. Nga, oray maditi pagpakita na kanyak.
Nalag-alag tatiriknak kan ko, Hana. Apo, kanya ka di man di pampanunutam. Awa namang. Aywan gayam. Imawag ni mamang itay bigat. Nakat, kumusta mat? Apagbiit lang ti panagsarita mi amang. Agpiknik tayo kano ijay baybay. Imbagam kumaangan dun sumangpatlangan. Diyak ko na panunot nga imbaga dayta amang. Nakunak ngamin adyak unay kayat ti agdigos iti baybay tama nga numalmesak. Ay, wan kayam. Ay, ada lipus-pus mo tiag sumbangir nga bagam. Barang na. Ala baliwan nanto ti umawagin dun madamdama. Sang-sangpit yung lagayam kini Benji. Napananapilaan. Diyak ka mo, Manong. Saan ko pakibibiyangan ti kayat ng aramidan? Wan gayam, adaman tamagat kan ka. Naistoryam ka di kini Adelfa, adan da niyak nalmas? Ha? Pasensya kan, Lisbeth. Nagulbod pa ilaan day jay a babae. Masuronak kan ka. Masuronak ka da kayo adwa. Masaknanak lang ibin kan ka. Wow, ha? Anya di kayat mo asawa ni Tiday, tama nung honesto. Gaputa anak na ka ni Sir Amir. Siyempre, jak kaya tama isagmak ka. Day talaga tangag pa iso tiga po na, ha? Manong honesto? Sigurado ka? Saan ta natutor tinagsarita itay bigat, Adelfa? Tadamot nga minanas kang ngaramida kitay. Iso abinaliwak timawag. Tanabayag asan kayo nga imawag. Adala na pataga nakakumikumak. Kasalitak man nga ron ni tatang. Amang, kasarita na kayo kano ni mamang. Ay, agyaman na. Ay, Victoria. Kumusta ka? Nanak ko na pintas. Ngay bala ka niyak. Nasaya at lang tatang. Di kay madanagan kanyak. Da kayo kidi ate pampanunotag. Nakagagagat kayo. Ay, sa anak mo doon ay mabambanok ka di farm. Dadyak ka na madadaan di kinakwapo. Ngam no mabalin tatang. Saan kayon amapan ijay? Agyan kayo langan di tabalay. Pau-pauitan kayo matitigastusan nyo. O sige. Dayjay lang tatang. Bye. Ay, masurpresa ng tulangan. Nakasaghanan ti amin. Saan manan amalagip ni Amir ti umawag kanyak. Katno day jay Alisbeth ti kasarita. Pagsakitan na laang tinagang ko. Awagak man kiti. Di na ibaga ama kumuray rabi. Aday ta. Margot, Simong ba't kada ko, Samir? Kaya't nasawan ngawan ar-aramidam. Ang di nakpay malagip nga awagan. kalkalpas piya nagsarita ka ni Honesto, may papaniti maaramid iti opisina in Tunbigan. Kinasaritak pa ni Lisbeth. Nalaing kakit dingag kalintagan. Eksperto ka iti day taabanag, Amir. Imawag ka ka din, tapno makisinlungbat ka kanyak, Margot. Sutilik man tiloko. Sintirag na niya direksyon na. Margot! Pasensya ka na, Mir. Adaak namin iti party. Tagdagulitan dak da ito alalaki. Alya? Okay, magustuhan mo? Apay, amom ka di mati agselo. Aglalo tagwapo. Negosyante ka numa, takaskan ka. Dahito lang ti kasaya, tanagundaway, apan nakisarita kada kayo amin. Inaumong kayo, tapno agsasarita tayo biit. Sakbay arispitaran tayo, ti pinaisaganak apagsasangwan tayo. Da kayo, ng empleyado, ti kapatligan. Tada kayo, ti mang bibiyag iti kumpanya. No, at na problema iti trabaho yo. Kasarita yo lang ni Honesto. Kat pagsaritaan mi mata na imbag. Mano, mabalin mo nata, desisyon ang lukon. Honesto. Ada ka di, kayat mo ngay baga? Nagsaw ka? Anda, sir.
Kakadwa, agpapada tayo akabarbaro. Ken empleyado na tayo na Sir Amir. Ket no agtitinulong tayo para iti pagimbagan ti kumpanya. May ngaton to ti seldo tayo. Ken adon to pati benepisyo tayo. Amo ka mabisin kayan. Ngam, nadda kayat ya sa lutsodan, may papan iti trabaho yo. Agti magkailang, sakbay, amangal daw tayo. Sandak man nga kaan dagiti gagayem ko. Ammo dati plano ka pa nag-awid. Ay, hadda pa'y gayam dagiti jak nagatang ayawid ko. Iso ti asikaswa kita. Tani, manulang aldawan, flight kon. Sa anak pa nga empleyado iti kumpanya ni Sir Amir. Ngam, nabayagan amang mangag ko. Di kinaimbag na kadagiti empleyado na Adelfa. Managtulong. Pilantropo. Akas iti sigod a boss ko. Apay nga imakar kayo iti trabaho yu, sir. Nakaantanda yu dito Ilocos. Jak ka di pa na istoryakan ka. Bayam. At danto gundaway nga ibagakan ka. Kamusta kayo nito, eh? Okay lang, sir. Ay, ni Ma'am Lisbeth Gayam? Diyan mo no sa dino manan tinapanandakan ni Benji. Kaya't ni Maricho ti umay, ngam ad-adamat asurutan natin kayam na. Da kayo Gayam, sir. Nakan kayo matan? Madam naman ton. Umalati wakti lamisa nagitidad do mga empleyado, ha? Ket, tayo bilin ko ken ka honesto. Saan mo kuma? Alip-lipatan. Sige. Sige, sir. Ay, nakataday siya eh. Inranta na pa yung impangag kanyak. Saan nagpaya nakapagpasyar iya? Iso asak ba yung agsubli tayo di Manila? Agpasyar tayo pa. Kaano di pa nagsubli tayo di Manila, Dad? Inton, maminsan nga daw. Kaya't mo kalit agbati. Uray, tadamot ni Benji. Talagang awan na kayo, tag-helicopter kayo, Mat. Pampanunutek, no ibatik langan ti helikopter. No agsubli akto manan dito eh. Agiroplano akto langan. Benji, Apay, sir. isaganam tilugan. Makaadayo tayo ng agpasyar. Sige, sir. Noon niya pa'y dagiti masapol nga itugot tayo. Ibagayo tapno magatang ko. Mangitugot aklaan iti sumagmamano akawas ko. Ija ito na gumatang no agbayagak pa'y. Saan na siya ti padpadasan day Cheng Amir? Inranta kapag selosan. Ngam kaslawan anyaman na kinkwan. Anya ti kayat na asawan iti dayta. Isa akalaatek. Tapno maamwak no anya ti palimat na. Talaga nga doon din nagpaliwan ti lugar mi. Saan pa yakas to iti kinaduras na. Iti day din na udi pa nagbakasyon ko. Naga doon ti dadakkel apasdak ti negosyo. Kan ada ba yan taxi? Awagag man kiti ni Adelfa. Makla at dalakit di ni Amang. Adita. Hello, Mamang? Dandani akong makadanon dita balay, Adelfa. Ha? Anya di ko na yung Mamang? Ayan ni Amang. At the HI Farm, nakumatanunan nga ron. O sige, kaya ban ha, pagawi demon. Apay, Mamang? Mabit lang ha. Ada kinadindong parte inarkilak alugan. Sige, bye. Apay, anyat na pasamak, mister. Oh, may sababay didimsagi di taxi. Makapungpong tutilangan na. Hoy, si kababae! Di mo na anadantag maneho? Sino kaya? Kabaulak abayadan tibiyag mo tapno mo! Saya atam ko mati agsasaw. Kita man ta plastar dagiti lugan no asino tinagbasol. No addadakas anapasamak kanyak.
Di mo amo ti pagbaybayadam. Saan kumakasta ti kinasabrak ti panagsaritam? May ama dagiti driver ti agsarita. Wen gayam, siyak ni Victoria. Kasangsangpat ko manipod Australia. Awan ti bibiyag ko. Adan dagiti pulis. Isudan ti agimbestigar no anya talaga tinapasamak. Ditakan. Una yan na kinamalas ko ng bakasyon. Nagtangsit na ito babae. Kuray man baknang na amin na kinabaknang. At damot kwartak, apangilaban ko iti kalintigak no bilang. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ay, gusto ko na ipartak na dilbang agturong nito. Abay nga tayo. Amang! Ay, gusto ko na iti. Ipartak mo ngayon mo dito. Kaslamat din natin magkamkamat kang ka. Kasapulan nga gawid tayo na, Amang. Ni Mamang. Ha? Ay, abay, hindi kinapasama ka ni mamang mo. Bueno, imawag ka di manan. Wen, Amang. Imawag. Adda ka nun iti dalan na nga gawid. Dati ko na Madelva. Saan ngayon pa kamo ni Mamang ti panagawid na? Ngam ti pakadanagak. Adda nangag ko ka na braang. Kasla nagdinong paralugan. Ay, kasangsang lang ni mamang mo. Adanda ka sa napasamak na. Diyak amo, Amang. Inidip naman ti cellphone na itayan. Unay kan. Alam mo kagawitan. Sabay kumatawan da ka sa napasamak ni Victoria ang anak ko. Itayak pa yan nakasangpat. Agam, awan mat ni Marcot. Saan ka nung amo ti katulong no sardino tinapanan na? But, Elizabeth. At dada pa lang ata ka ni Maricho, iji airport. Awagak man ket di. Kasla itay laeng adda ak iji Ilocos. Ni Adelfa, ti sumipsiplot iti panunot ko. Adda jak maawatan arik na. Daddy. Adda kayo kadi pa iti airport? Nakasangpwet akong dad. Dito'y balay mikin ni mami tinagawidak. Uray kagurgurak ni mami. Ada kagurak ang makitkita dahi ta Margot. Saan kumamot akasta ti paragsasaom kontra ka ni Margot, iha? Ni Emily na nakasungbat iti awag yo, Ma Margot. Iso asaan kayo anasukon? Anya ka rin napasamak. Makapunto takpay lang iti dayjay a babae. Dinong parkit din ti nagluganan na ti taksi nga inarkilak. Naimbag ta saan kayo ano? Mabitlaan. Ni Amir, isukumat ng sukon kanya. San kit di asika? Sika aya ti asawa. Saan nakadipa nga imbaga kada kayo, ma'am? Nakadanon da siguro ni Manila. Aniya ti kunam? Tiwanan bain a lalaki? Sinurot ko lakit din dito Ilocos. Inagbalinak at nga ni Amir. Ay, agyaman naktasaan ka ananan no, anak ko. Anya kami tinapasamak. Ti palawag kanyak ti driver ti inarkilak alugan. Saan na kano anasiputan ti taksi anak idinong parkada kami. Ay, Naimbag, tanakabig na ti manibela. Kat saan unay napakaruan ti lugan na. anya lakit din na yan. Ito yan, napasamak kan padas mo si Mang Batanak ka. Ay, wan nga rod tatang. Nakamalamalas. Ay, sana malas ta si bibiyag ka. Abay nga minati mo ipakam mo, di sasangbat mo. Tanasabat na ka kumain ti airport. Kaya't kayo nga rod asurpresaan. Kukuha ti may sa agayam ko tilugan ngay narkilak, tatang. Ay, Isudan ti magkamuan ang alay ti driver anang maneho. amo ka na banuga nagbiyahe. Ala, agi na nakan iti kwartong. Nadalusan mo't nga tan ni Adelfa. Kanayon ko matadaldalusan, Amang. Pag tinulungan tayo laangan nga isirrik iti kwarto ni Mamang dagiti bagahe na. Ay, nagadubod kami ti bagahe manak ko.
Ay, agbayag kan sa akin di pa nagbakasyon mo. Day talang may sa amaleta ti enda kiti gamigam ko, wano gamit ko. Day ta do amaleta, pasig ka pa sa rabo kada kiti kakabagyan ken kakaaruba. Ay, alangar mo suwa. Sumrag kayo lang tanin ti kwarto yo, mamang. Da kami ti makamo ka ni amang kadagiti maleta yo. O sige, ipak niyo lang ang dagiti maleta. Inton bigatan nga isarek ti kwarto. Ay, banog ka ni stress. Gaputi na pasamak ti mariklik na. Kunat na inawagan na kayo adagos ni Ma'am Margot, Sir Amir. Kasta unay apungtot na, anadanon ko iti istasyon ti polisya. Ket adadaman ang ti pungtot na asaan na da kayo tinang sukon. Tanakasubli kayo matan dita Manila. Tayta, tibindot ko, honesto. Diyak impakam mo ka ni Margot, nga agawid akon. Ket uray ni Ma'am Margot, di namat gayam imbaga nga umay ditoy. Anyang amin tinapasamag. Naibaga, tasan ang nasugatan ni Margot. Awan makita kasugat na, sir. Makapungtot lang iti napasamak. Ang sigun iti investigasyon dagiti pulis. Basol kano ti driver ki taxi. Awagag tulangan, inton bigat. Uwano da kayo mismo ti awagan na, sir. Tidakas na ita. Sana kas karina ti makalugan iti eroplano. Malaksid, numaanusan na ti aglugan iti bus. Dalam munti rabe, apok. Kaya pa lang dararamidam dito sa alas. Amang, Nakaunurag sa sinay mo. Kita man. Ay, makaturturog ka. saan lang nga tinapasamak ti pampanunutak, amang? Mariribo ka na kiti kalata panagawid ni mamang. Amok no niya ti pagbutngam. Ti bari ko dita. No kasanong ilawlawag mo no apay anay tured mo tinang suker iti bagayatan na. Makaamon to ditan, amang. Sumrag kayo ni ti kwartuyo. Mairamraman kayo na mapuyatan. Apa man anamuak nga dagay ni Tita Margot iti Ilocos, inmaya ko na dahos dito idan. Kunat man tumasirib di inasawa yo. Makagura lakit ni Dadya kanya ko. Inawagan nak ko maadagos. Awan ka muna. Kan dandani pa'y gayam na disgrasya. Naibaga, nasaan ang nasugatan. Talaga pagsilusan na ni Maricho. Idi pa'y lang kumangarod a sinurot na kayo iti Ilocos ha. Matigtikan nga tan nga gururay. Kat da kayo matdan. Di man lang kami nimpakamu kan kuana. Sakbay ang nagsubli tayo dito siyudad. Ado, tinakakumikuman tayo. Sige nga rodad. Nak pa'y maturog. Idirabi kumapay lang awagan ka, Amir. Awanan ka itibain. Linokunak. Agkwag, abindot ko, tijak pa nang ipakamukin ka, iti parang sublimin ka ni Lisbeth. Sigaman, apay adi mo imbaga amapan ka dita probinsya. Sapay lang ti babalawam, ha? Adda ka lang iti sago. Tumpa-tumpang ka. Agparbeng ka kuma. Nakasarita ko ni Honesto. Isunton ti makaamo ang mga sikaso iti plane ticket mo ng agsubli iti Manila. Impakaamom ko mga min, ti papan mo iti probinsya, tapno na sakbayan. Anya nasakbayan ti bagbagap. Iso adyak impakaamukan ka. Takayat ka amasukalan iti akto. Asino mo't da ito nga umaw-awat? Saan ang nakapunpok? No, agburbur pa'y lang kinarag. Amang ano may sa kadagiti gayem ko dito. Kumusta ang nga tatiyaay ko dito yung probinsya? Hello? Hello, Tita Margot! Sika? Inusan ko ti may sa SIM card ko, tapno sigurado sumbatan nyo ti awat ko. Amo, kagpungpungtot ka pa ilaan. Sa inawagan nak, tapno ad-ada apagpungtoten nak? Amo, Tita Margot, Diyak nagawid iti balay, iti simangpad kami ka ni Daddy. Tadyak kayat nga agdanon ta. Diyak kayat na makita ta pa nagrup-rupam. Amok pa yan, no niya titulagan da kini Maricho. Awan ba inyong agama?
Bayadan yun to dagito yung ipalpalak amyo kanyak! Madamdama ako na mamikat, Adelfa. Sa anak pa yung mabisin. Tulungan nakman kit di amang irwar iti karga dagiti karton. Nailasin na nanti para iti tunggal may sadita. Nanaganan pa yan. Ibunong yung kadiadagusan, mamang. Mapan kami kumamakimisa ka ni Camille. Inton maminsanan na makimisa ka, Adelfa. Saan ka kadi mailiw kanyak, ha? Plano kung inton malam ti panagibunong ko kadagitoy. Kasta titulagan mi kini Val. Ti driver, ti inarkilayo alugan, mama? Wen. Aramatan tayo agpasyar day jay kabayatan ti bakasyon ko. Saan nagmut kiti ngay naldaw arumwar, ah? Ni tatanggayam. Ay, sabay ka di, Victoria. Tang, saan kayo pa nga umawa itangal daw? Lagi na kayo. Ay, talaga sana kamapan. Makamubay lang ni Buboy amang bakan ka dagiti dingwan ni Diay. Agpasyarak ija inton bigat. Kita man no niya tinasaya at maaramid. Dito yung roof deck iti akin nga to abalay ni Sir Amir dito yung probinsya. Ti pagpalapalabas sakit bigat. Pasaraya dito yak amang bigat. Pero mga rabi sakrayadong tingat. Namigat kayo ka din, ma'am? Sana ka mabisin. Intun bigatan ng asikaswag ti plane ticket siya. Tapno makasubli kayong matlaadago si Manila. Makalugan ak nga ta iti eroplano inton malam no bigat, honesto? Dahil ti Jack may pasigurado, ma'am. Sana bale. Dalpas matlaangan nga daak ditoy. Agpasyarak to jay opisina inton bigat. Nasayaat no, ma'am amoy dagiti empleyado, ma'am. At dabukot nga opisina ni Sir Amir. Napintas, ken ada private room na. Kasla may sa abalay, takumpleto idi gamit. Talaga matan niya. Kita agtuma. Oray jak pa'y makasubli jay Manila. Tamapuisit ak kadagiti agama. At lalo iti day jay. Imbis ang maragsakan ak ta nagbakasyon ni mamang. Madandanagan ak. Kasta unay ti panagtibayok. Inton sumragak iti trabaho kinton bigat. Kanya ti rason ko ka ni mami. Mabali na may rason ak ti iruruar ko inton bigat. Ngam, awan ka po na andi na maduktalan ti amin. Amok no kasano ti kinaungat ni mamang kanyak. Ngam, masapol nga ang ayag ti pigsak amang ilaban iti kalintagak. Agriring mo ti cellphone ni Margot. Apay asaan nasong bata. Kagura na nga tapay lang. Papay, anya ti bagang? Kaya't ka kumustahin. Nagsarita kayo ka din, kani honesto, may papanin ti panagawid mo. Awan ti bibiyang mo ditan. Agawid ak tulat no kayat ko. Agpasyarak ijay opisina inton bigat. Malagip ko gayam. Anyat nagan jay pasahero ti lugan anakadong parken ka. Jak samot malagipan. Victoria Gayam. Victoria? Apay ang kaslanas daaw ka. Am-ammum ka di. Saan? Amangan mo't no da nagbalin a babae iti biyag mo dito iti Amir. Ammom, makapungtutak kin Elizabeth. Amangan kanuno naturog ni Maricho dita iti rabi. Anya? Tila may parparbumat ni Lisbeth. Tay tatik kagurak kin Elizabeth. Kanayon nakapagpungpungtutan. Awan kinapuno timbaganakin ka. Ni Sir Onesto, awawagan nak. Apay nga tayo. Anyat ibaga na kanyak. Nakasukatsan ni mama. Ti driver langan ti lugat ti ororahim. Ang timbayo ak matan. Hello? Adalfa, kumusta kan? Tagasingag ka di? Nasayat madlata, sir. Apay ka di? Simbang pati di kalman ni Ma'am Margot, ti asawa ni Sir Amir. Umay di opisina inton bigat. Sa paan niyo ti umay, ha? Adelfa, sino ti kasarsaritam di ka cellphone mo? Ni mama.
Sige na, Delfa. Inton bigat latan. Bye. Oh, Adelfa, apay adi ka sumungbat? Asino di kinasaritam iti cellphone mo, kunak? Ni Camille day jay mamang. Dinamag na numatuloy ti pag namin ton bigat. Kat, ada gayang papanang kumain ton bigat? Ada kumamot papanan tayo. Nagawis nga minti kinaadalak iti ti kolehiyo. Napalawan na kanon ti Piskiriana. Kat pinagbalin na pa yan a resort. Mapantayog pa siya rejay. Nagpintasan no kasta, mama? Ngam no napatpatag ti papanan nyo kini Camille. Sige, dua kami turatan kini tatang. Sa bagay, saan kan tumatang agdigos? Ay, sanday ko di payamaban. Gumanatan ni amang mamang. Ay, nagbayag. Itay-pay nga nga kuruuray ni tatang. Ngam, adda nga tan aya tilugan. Amangan no addan mamang. Ayang kilubot ko. Sige, sumaruno ka nga ruta. Sige, mamang. Kitiday kaya sapatos. Mamang, pakawanan na. Nagulbudak kada kayo. Diyak amo, no kasano nga ipudnok kada kayo ti amin. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Tanda nang nagkuha nagayab ka ni Adelfa. Kaslatimak ti babae. Asino mo taday jay? Ni mamang nakunak ko nga. Ngam adan sama di Jabrad. Malaksib do nagbakasyon. Di ka di pa nanotak. Di pa nagpasyar ni Ma'am Margot di opisina. Amo nga taday ito'y ni Sir Amir. Unaan tayo abunungan iti sarabo dagiti kakabagyan tayo iti kabangibang alugar, amang. Sa nabali dagiti karnuba tayo. Nalakan tulati alati ko. Uray no inton rabiin. Ay, napayag-payag din. Nadyak na pasyar na gijay, kabagyan tayo Ay, kumusta nga tan na gijay? Si bibiyag na pay nga tan, nagruna ti kasinsin ka. Kasanumat ngamin, ijelatan farm ti papapanan nyo, amang. Agaliwak say kayo mat ngamin no dadtuma. Natay nga na kon. Marik na kon, ngagsalog ti pigsak. Nga sa pulod mo si bagag ti trabaho, anak ko. Ala. O, Adelfa, apay adi kag sasao? Dumdum nga gaklangi ti saritanyo ka ni amang mamang. Kas lang amin anda pa kariribukam. Rumbeng kumamaragsakan ka at nagbakasyon na. Saan tayo matla makasubli ni Margot iti Manila? Tadi namat kayat ti agmas. Agpasyar pa'y kano dita opisina. Naistorya karod kan ko na ti kinapintas ti opisina yo, sir. Sa adapay private room na. Sigurado anagimon manan. Sir, ibagaklat na ito'y kata kayo. Pampanunutot namin dagiti empleyado. Kasla maawatak ti kayat mo asawan honesto. Adda pagpadaan ti ugali da kan Elizabeth. Managpabain. Insamot na Adelfa ti saan nakasungwan, sir. Yang arod maawatan no apay. Pinadas ko ida pinagin nasideg. Gapo nga ta nagtaod iti alta sosyedad ni Elizabeth. Di na kaya tagpakumbaba. Kabayatan na jak pala makasubli dita Manila. Padasik ti aga kama general manager ti kumpanya. Saya atam ko mati makilangan ka ng empleyado. Anya ti pagkitkitaam kanya. Sa anak nga agmauyong nga agungat nga awan gapuna. Ibitpida gayam ni Honesto ti kinapintas ti opisina. Ada ka no private room na. Well, tapno, ada pa ginanaak no oras ti panaginana. Akaduam ni Marichu. At nyamanan na itang ibagbagam Margot. Bayat ti kandak nita. Nagpay napadas nga inusar ti pribado a korto. Pues, siyak ti mangusar. Apay anak kingtot ka, Amir? Anya, ti pagkitkitaam kanya? Sa anak nga ipadpadak ka dagiti na limad a babaim akasla sisik karudan. Amok nga ado ti estudyante nga eskolar mo. Ngamkwi daw ka no masukalan ka.
Nangag ko tinagsarsaritaan nyo kini Tita Margot, Dad. Talagang samot namin. Ada dididuang kami lang kini Manong Benji ang nagkuyo. Awan kinapudno ti atap mo, Lisbeth. Di ka pa'y makaguran kanyak no pudno da ita. Talaga makagurang kada kayo. Nupod no ti atap ni Mami maipanggap kada iti scholar mo nga estudyante. Nila kay Sigmundo, kaya ado ti scholar na. Mabigbig-big ang negosyante. Di nansam mo ti pangipanan na kada iti negosyo na. Di yaw awan ti saritaan. Iha, sardengan na kumay ti day tabana. Ado dagiti negosyok apaka kumikumak. Awan panawan ko kada iti abanag. Siguraduhan nyo lang, Daddy. Balbalagan na ka rin. Come on, Dad. Makaungat kayo sa matan kanya. Nila ka Sigmundo. Mabit lang iha. Okay. Hello, sir. Uwan, nang ibaunak ini timang wanawan iti pagminasan. Ngam namimpinsan ka no nagaburan. Umayak dito? Sige, sir. Agpala sa klabit. Bye. Wow, ha, Dad. Gapukin ni Crystalline. Adda di Crystalline, in London. Sige, agrobatak. Adda lakit nga ron nga aga tapak iti day jalakay. May papan kadag iti ilam-lamang na abalito. Agur-uray ka data ni Mr. De Los Reyes, Benji. Nagladaw mat ngamin ngay mawag. Nagpaparti ka no iti kalding ang pagsasangwan tayo. Ken naduma-duma alamas. Ada pa'y rasa. Iti Piskaryana iti Batangas. Talaga abak nang nila kay Sigmundo niya, sir. Nalawa ka no ti farm na ijay Batangas. Bilyonaryo da jalakay. Kung gaya, ano tinakita yung iti pagminasan. Kaslasan mo ito nga agbalin, sir. Namin pinsan ang nagaburan. Nga mangnamnama pa lang nga agupereto matlang na dyan. Konektado ngamin ti pagminasan, karag iti amin ang negosyo na. Nga damag ko, ngagtultuloy lang tarag iti pagminasan na iti Mindanao. Umalati waklabi iti takarmo ba amang. Ipan ko dagiti sarabo da. Kasta ay kabala mabagkata namin. Ang mga numasapol mo dito lang. Di talaang matkaruba. Sige, amang. Sige, aganad ka iyang. Da kayo lang ti pinagunyan ni Mamang Amang. Kasla saan na ka nakita? Nasakit ka di tinagam mo itinam. Saan, Amang? Awang gayam. Kasanon ti sa sarag mo doon bigat. Nakapanunot ako ni ti pambarko, Amang. Ada ka no papananyo inton bigat. Ay, saan nga ta? Nasay-sayaan mo ipudnom lagan kang kwa na ti amin. Agur-urnungak lang iti tured ko, Amang. Inal daw, sumrak ka di trabaho. Mas daw lagad di. No kanayo na saan ka makasurot ka na iti kayat na ababan. Nagsapa kayo na nakariing, Mamang. Pasado 4:00 pa lang iti agsapa. Makapaglawag lakit din, Adelfa. Mapan kaming kiniamang. Pangadaywan ngamin, ti papanan mi. Oh, kasi ka. Talaga adi ka sumurot? Inton maminsan langan, Mamang. Sige. Sika ti makam mo. Ay, nakaring kay mo't gaya man nga agin na. Nasayata nakariing kayo matan amang. Ala, agaraw-garaw kayon. Kung kayam, nakasaritak ni Nana sanang idirabi Nagbakasyon ka numot ni Hamin. Ay, kaslay, suday di nakita kang mudyak na kasarita. Oh, Adelfa, nagkita kayo ka din ni Hamin? Saan, Mamang? Ni Amang lang tinakaamuak asim mangpat kanon ni Hamin. Agbakasyon, nagsapay lang. Tapno may paayak iti panawan ni Mamang. Kasla mabainak mat nga agpakada ka ni Sir Honesto. Nabitak pa ilang nga empleyada. Nga maawatan namat nga tanong ilawlawag ko kanikwana ti amin. Oh,
Adelfa, anda kagaya man. Nasapsapa ka pa nga may tisyak. Gapo taday tatiin niya, wag yung kanyak, sir. Nadanon ko ni Ma'am Emily itay. Taltalo tayo pala nga dimtang. Naimbag ta nagpaudi ni Ma'am Margot. Nasapa pa'y matkit di. Naungat ka din ni Madam Margot? Dahil tati Jack mo. Jack pa na am-amuan na imbag. Dahito'y gayam ti opisina mo, Nesto. Napintas kan nalawa. Nadalimanan. Good morning, ma'am. Kata sino mat daytoy a babae? Iso ni Adelfa, ma'am. Malaksid kin Emily a sekretariat. Ni Adelfa ti personal secretary kiti opisina. Nalaing ka mat ngagpili. Napintas. Agyaman naklaunay. Madam, uray na kayo. Napintas kayo. Talaga napintasak. Asawak ti may sa akababaknangan a negosyante. Honesto, intan iti opisina ni Amir. Sige, panawan na ka pi Adelfa. Sublihan na kanto. Agtrabaho kakit din, Adelpa. Saan ka masweldoan tap na agmulanglan? Managpapait daytoy a Margot. Idinto anak-anos ni Sir Amir. Imala nga ta ni Lisbeth ken kuana? Talaga anapintas kan nalawat ti opisina ni Amir, Honesto. Kompleto iti gamit. Adapay sopa apagindaan. Iti dahi ta arwangan ti sumrakan tayo, ma'am. Kasla may sa balay. Adaan iti sala kan kusina. Mabalin nga ro, daditaak nga agyan, kabayatan ti kaaddak ditoy. Mabalin, ma'am. Awagan tayo ti katulong iti mansyon. Tayo so ti mangiserbi kata kayo. Mabalin ka ti apanahon kayo, tamapanak iti airport. Mabalin samot ti online. Ure ta saan matunay nga adayo ti airport, ma'am. Mabitlaeng. Sikat ti makaamo, aginanaak pa lang nga ro iti pribado a kwarto ni Amir. Agor darak iti pangaldawan nyo. Tayo deliver dalatan, ma'am. Sakton ti makaamo. Diwa mo na anya ti magustuak a kanen, Honesto. Nagtulatan iti restaurant tap no makapili ak iti kayat ko. Sige, ma'am. No day tati ko nayo. Angam no kasapulan dak. Awagan daklaan, ma'am. Nalawa na ito'y kukatisigo da ka dalam Victoria. Ada ka muyungan na. Nalawa piskarya kan. Ada pa'y swimming pool na. Wen amang, pinagbalin na nga rod a resort. Daydaywan dagiti turista. Kas makita yo, manggapon ngagsangpet dagiti tao. Ay, kalapan dagiti ag picnic. Di kaya da si daan kasta. Wen, napinta sinapanunot na negosyo. Amang ano kaya tiyo tuladan? Ay, dakila kwarta ti masapol. Kanado problema. Mabanog launay no ti taon. Malagip ko kit di dadya ahamin. Sigurado kayo asaan daan nagkita kani Adelfa? Anak ko na kagsasaw ti anak mo ti Pudnaw. Yak pa'y kat sigurado ano isuye nakita. Tanakatatarmatan. Kasta aya. O sige, agsubli tayo ni ti ayan ni Natalie, tatang. Adain sa gana na apang sangaili na kada tayo. Sige man, salbag na di amin. Unak no saklat guwapo. Nakaala ko na ti plane ticket ni Ma'am Margot Adelfa. Agsubli ni Manila intong bigat. Saan nga tanyo agpasyar pa'y? Saan siguron? Sir Ernesto, Oh, apay. Adda ka di bagam kanyak. Amok. Adda nadlaw mo nga ugali ni Ma'am Margot. mabainak la ko ma. Ngam, kastoy na ngamin. Si mangpat ni mamahang. Kasla, maawat akong ti kahit mga asawa na Adelfa. O sige, agbakasyon ka pelahan. Nalakala nga pagsaritaan day ta. Agyaman aklaunay, sir. Di mi ngamin napakadaan ka ni amang ti panagawid na. Dandani pa ikit din na disgrasya. Adda ka nung nakadinnong parti nagluganan na idinagapo iti airport. Kasangsangkot na pelahan, gamdandanin na isagmak. Naingrata ka no day a babae, sir. Aglang lang nga ngamin abaknang. Saan nga taan ni Madam Margot tinakadinnong par ni Mamang ni Adelfa?
Jak namin nakita ni ti istasyon ti pulisya iti. Jak matan din na magtinagan ti driver, kan ti pasahero ti lugan. Saan matan na ibaga ni Adelfa tinagan ni mamang na. Kapilitan, palubusak nga agbakasyon. Adamat ni Emily, ngam ipakaamok dito yung abanag kan si Ramir. Iti kasta, awan pa kabasbasulak. Mr. Ramir. Hello, sir. Molesto, nataka din plane ticket ni Margot. Adan, sir. Mabali nanti agawid din itong bigat. Nasayaat nga ron, no kasta. Awagak man nga ron. Baliwan tanton, tagsarita. Sir. Inidop nanti cellphone na. Ura ito umawag tumanan. Traffic no kasto nga oras ti pa nag-aawid dagiti empleyado. Kastama dagiti estudyante. Kabarbaron sa detapas dat negosyo Talaga anadurasan dito yung Ilocos. Rumrumwaran dagiti empleyado padagiti ruangan tinalawa pastet. Saan nagmatapit to? Hindi pa nakita? Ni Adelfa tayo Juan, ni Adelfa. Viner, sardengam ni Adelfa. Mamang? Jaknam naman dito ang doktala ka Adelfa. Naggapo kay ti day tapastek. Ala, lumukan kan. Ijeton pala iti pagsaritaan ta. Pakawanandak ko, ma. Ulitak. Ijeton pala iti pagsaritaan ta. Jak kayat nga da sa bali amakangag. Viner, santan nga agtuloy iti papananta ko ma. Awagan kan tulangan inton bigat. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kasla jak lang na inanaan. Lumakaya ka talagan. Hindi ito arimor pa lang ni Victoria. Kalpasan na si Mangbot kami. Kada nangag ko kasarsarita na iti silpon na. May sakan wagayim na nagbakasyon mat. Ay talagang ipaypaysunan saan dagbasyar. Da nagsardang alugan iti batog. Da Victorian samot dagitan. Ay nagbitan. Sige Adelfa, una ka na sumrak. Kasalitak pa ni Viner. Kaduanan ni Adelfa. Ay, anyati ka dasawan na ito eh. Sa dino dinagkitaan lang ata. Oh no. Viner, urayam lang nga niti awag ko enton bigat. Ay, Ama. Apay, kasla napulingan ka ta makasangsangit ka. Nalabsanak ni mamang iti sangot ti pagtrabahawag. Ay, kung nagtubay lang amin ka. Sige, amang sumragak pay lang iti kwartok. Sige. Danunan naklata ka nun ni mamang takayat nakakasarita. Alauna iti malaminton bigat ti flight show. Ada talagang dawa yung magpasyar. Ano, ang mga nada kayo agatangan. Isupay ngaw awit. Saan ang naim may dito Ilocos akas may sa turista? Malagip ko gayam. Kumusta ti pa nagtrabaho dayjay nga Adelfa? Awan problema kan kuha na, ma'am. Nalaka na kasursuro. Nadagsat tirik nakiti dayjay ababa. Anya da ito hinaramid mo kanya ka, Delfa. Idi pa ila kumakasangsangput ko ang nagpudno ka. Una idi imbagak amangala ka, iti passport mo. Mama, pakawanandak ko. Agsangit ka. Tapno anya. Masyanakan ka. Idi pa ila nagparik na kanyak nga dalimlimot mo. Magkadoantak ka ni tatang. Saan niyo ko mangiram-raman ni amang mamang? Doa tayo lang agsarita. Maag ka. Pampanunutek tinasaya at apagpanagam iti masakbayan. Anyat sirbi na nagturpos ka akum laude. No di mo usaran ta otek mo. Amok mamang, ora iti ka ano man. Saan dak ngay panakal? Amom ka di? Dahito yung naramid mo? Lading itak.
Saan tayo nga agpada iti arapa? Linuloko na itang ibagbagam, Adelfa. At talaki ti sa palya makakapo, no apay adinak tinungpal. Adda ka di manan sa bali ahamin iti biyag mo, ha? Itong malam na bigat, danton diti Manila ni Margot. What a very bad news, Dad. Amang ano itong makasubli dito, kanayon man ti panagapayo. Di ka pala diretso. Asaan nyo ang kaya't nagnadak dito, Dad? Ilako yung langan, da balay. Kat igatangan daklangan iti condo unit. Sana basta pula gumatang ka iti condo unit? Ada pa'y may sabalay ko. Sayang dadya balay numayla ko. Tapay, Dad. Napatag ka di matlakad na kayo? Napatag? Apay abinaybayan nyo ni Mami. Pinamati na idi manugot ka mangalay ti passport mo, Adelfa. Pinamati na talugod ka sumurot kanya kiti Amerika. Lading itak, mamang. Saan tayo nga agpada iti arapaap? Saan ko akayat ti agnad iti palasiw? Kalukwan! Anya ti masakbayam dito, ya? Nagasat ka! Ta nakapagtepulak itay kasangsangpet ta. Iti nalaos apungtut ko o kayat kaatong patungpaan. No pakaragsakan nyo ti panangdangran nyo kanyak, mamang. Takarito nakpay. Imbis nga agpakawan ka, agpakpakaasi. Natagsit ka! Gaputa nakaadal kan, ha? Sige, mamang. Suplat yung pa'y tibangira ping-ping ko. Talaga natagsit ka na, Delfa! Victoria! Kanya ka di mapaspasama ka na kayo nga gina. No amok la kumaakas ti madoktalak. Sa anak la kuman anagaw awit. Amok tiga punan wa pa yan nagawit kayo, mamang. Sana agaputa kailiw dak. Sana agaputa patpat gandak. Ngam kayat yung ay panagnag ti kinaturay yung ay na. Anya? Akas lady ubing akpay. Akabalan yung arindan ti piyag ko. Nita! Victoria! Kanya ay ati mapaspasama. Papaling ka na eh. Nagsalita Patpat na anak kayo, ko. mamang. Ngam pangasiyo. Ipayo ko mama ti waya-waya ka mang pili. No anya ti kayat ko apagturong ang tipiyag ko. Tumtumram da kitiluam, Victoria. Agpapabawyak. Nasakit tinakam ko na tumpak ni Adelfa. Ngamjak nakapagtapal tatang. Numarik na lang kumati anak ko asyak. Tiyan dadama sakit ani di pa nakaimatang ko. Iti pa nagsangit na. Amo ka. Amay sa ka ngayon na amang ipatpatag kita anak mo. Ngawan sa bali apang panunutam. No saan na ti pagragsakan na, Victoria. Ngam na amiris ka din ni Adelfa. Day tapa ng tapa. Pagkalma ang pailang tirik na. Tapno makapagpanunod ka na imbagan ako. Saan tatang? Jaki palo mo sa mapaaya kitya rapaap ko. Kanya Adelfa. Ada ka di nalipatam, ibaga kanyak, honesto? Ada ka di pala problema ka ni Margot? Sana may papankan ma'am da ito ay, sir. Ni Adelfa. Apay na, Adelfa. Saan ka di nagsarita ta may panggap iti nakilangan mo ka nagitimplyado? Kinitaw nang agbakasyon pa lang, sir. Simangpat ka nung amin ni mamang na. Nagapan ka di ni mamang na. Iti balasyo tao, sir. Ngam jakon malagip no sa dino apagilian. Ay di samat Austria o ano, Australia? Hanggang nabit pa yan ang lukat ti kumpanya. At nagayam iti abroad ti inana. Ang mga no agit katumatlaang. Kinapod no na, sir. Pinalubos akon. Ure, tadamat ni Emily. Ngala, sikat ti makam mo. Ang mga no saanan nga agsubli. Kumita ka, iti mabalin mo nga isukat no kas pangarigan. Ngayon saan na sumumpat? Di pa yung ata nakariing. Ano, kasarsarita na ni mamang na. Naalumamay ti boses ni Sir Amir. Anak isarita kanyak idirabi. Ngayon, naturay. Istrikto.
Dahil talagang, no saan na napasubli ni Adelfa. Ni Amir ka diti awaga mo, Nesto. Wano, ni Lisbeth. Ah? Kwa, ma'am. Napintas ni Lisbeth. Makagargari ti panagkawkawis na san ka di. Kasla saan ka lalaki no di ka masulisog ken kuana. Kababain mo't kada kayo, ma'am. Nugundawayak ni Adelfa. Amangan no si kati makapagbaliw ken kuana, honesto. Subsubukan naksamat ni Ma'am Margot. No agsasao, kasla saan nga ina. Malasin na nagsangsagit ka. Saan ka kindi nakaturo ka dalba? Iso ka di asan ka simbra kiti trabaho mo. Nagpakada ka ni Sir Ernesto di kalman nga agbakasyon nakpaila ang amang. Nga amang ano sana kung na makasublipay. Ay, nagsangsangit ni Victoria. Kabayatan di pa nagsarita may dirabi ay. Nasakit, tinakam na ng tungpaking ka. Nga amok, ipapilit na ti kayat na. Hala, parang agbali tumot lang di panunot na. Paya mapog, takasaritak daw. Amang ano iramraman na kayo akagura amang. Doa kami latan nga agsarita. Madamdama pa ilang ti flight ko, Amir. Namada ako dito airport. Sa tindakan to ka ni Benji iti airport. Amangan no kadwayo pa ni Lisbeth. Nasa pa, Arimuar. Nagpaitulnog ka ni Benji. Apay, adamot ko, Chena. Amangan no kursunada na ni Benji. Sa bagay, wapo ni Benji. Margot, lumabalin. Sika kumati mangipamuspusan, tapno makapagin na si Deg, tirignayo ka ni Lisbeth. Adayo ang mapasamak dayta. Awan gayam, saan ka di nga amo ni Honesto asaan asyak ti ina ni Lisbeth? Empleyado lang ni Honesto. Sana mabalin na mamuan na naging personal na banag. Nung kuy daw ka, Amir. Nung masulisog ni Honesto katutupan ni Lisbeth, naturutura ito ng sika. Pasensya kayo lang ang saan kayo nasungbatan ni Taybigat Sir Ernesto. Imayak namin dito'y farm. Jack ba't nasangwa kinita ti cellphone ni tibag ko. Mayad sa akin itagpasyal kita farm, Adelfa. Saan kayo anaruam itikas to'y alugar, sir? Nagubuding ang iti away iti Aurora, Adelfa. Imayak lang dito syudad. Iti nagadal kang nagtrabaho ak. Kamusta ganyan ni mamang mo? Nasayat met, sir. Nagbati iti balay. Napaot ka na iti bakasyon na? Dahil tatisan ko nga mo, sir. Jack kayam na ibaga ka ni Sir Amir. Nakapagsarita kami yan. Nasaya at mo't makasaritam. Nangaroon kat napaot ti bakasyon mo. Dahil tangaron ti saan ko amay baga, sir. Dahil tatisaan ko ngay palubos. Sino kumaray kay? Nga Honesto. Empleyado lang. Tsak malipatan ti plano kadagit kinabaknang nila kay Sigmundo. Kat nila ang kristalin ti Tulbay. At danto ka di pa'y maramidan ni Margot. Mapantay ka din, sir? Sige, mapantan. Apag-isunto inton makalanding ti aeroplano ang nagluganan ni Margot. Naglalo kat traffic manen iti kasting oras. Mapanay niyo, Daddy? Oh, Lisbeth, jak na puutan ti sa sangpet mo ah. Saan na bayag iti napanan na, sir? Inawagan na kitay kat sinukon-kon iti nang itulnugak. Iha, Dad, sukonan mi ni Margot iti airport. Kayat mo ti sumurot? sige, sumurot ang kada kayo. Nga may dagasdak iti balay ti may sabar kadak. Ang mga numaladaw kaminton ka ni Benji iti airport. Agungot lakit din ni Margot. Awan baby ang kunagungat, Dad. Ala, mapantan Benji. Inton makasubli kami langan ka ni Benji ngay tulnog na ka, iha. Mabutin kayo na una iti dayjay nga asawa yo, Dad. Saan na balay? Usarik lang ang tikotsek. Ni Venerdio awak. Di man na nakauray. Isuntiin mawag. Ay, nalipatak mo naman yung agpaisun. At dagayang papanan ni.
Hello, Vener. Wan, matuloy ta. Agdi ko sa klabit, Umay kalatan. O sige, bye. Ay, rimpak ba ang naranaan tadyag na ako si talag. Ay, napayagad nakaramado na din pa. Ay, Ay, mas amay tuno dahi kay ay, wala. Da Adelfa kan amang. Si Mang Patdan. Soy nga tasili na. Malamang isaan ka ta. Kaya kung di makamu amang dalos si tinay tao. Panagluluto kaya man. Ngam saan amabalin asaan kami amatuloy kan ni Vener. Ay, nag-imasante ayam mo na ito tinuno adalagay. Itayak pa lang mabisin. Nakasangpat ta ni Rimor ni Mamang. Ay, Talagan sa makagura kanya. Di nakpay pinagunyan. ay, agdardaras ka ta. Napatagsagad dito na parang na. Wano, inranta natin ang liklik kanyak, amang. Ay, saan ka kumangag panunod di kasta? Ano lagi di tinapatag nga si kasun na, iti pisasangbat na apo. Katsak. Sa anak nga ta napatagkan ko, Wala mga dagad din. Ay, napo, ay, makasinsin ako ni titinuno adalag. Ay, naala. Si kasun ni mamang mo, bayat ipakasyon nawan. Wala mga dagad din. Nakalagip ng mawag ni Adelfa. May panggap-lakit di, iti parang bakasyon na. Hello, Adelfa. Kumusta? Naimpag-arabiyo, sir. Nakasingak samat ka na kayo. Mala daw amat maturog, nagitikas kanya ka negosyante. Naibaga ni Honesto, ti parang bakasyon mo. Simang pat ka ni mamang mo. Kasta nga ang paiso, sir. Anya ti plano? Umay na kan samot alaan ni mamang mo. Sa bagay, nasa isaya ti biyag di abroad. Kwa, sir. Ibaga ken ka ti pudno, Adelfa. Nagsarita kami kani Honesto, may papan iti panagbakasyon mo. Nabiit pa ngamin na nang lukat ti kumpanya. Iso ngayon pakauna kon ken kuana. Ano kas pangarigan di kan agsubli iti trabaho. Kumita langan iti mabali namang sukat ken ka. Amir, Oh, ada ka di pa sa baling ay baga? Awanan, sir. Panunuta man ang bagtimbagat. Maawatan ka matkat din o kas pangarigan. Sige, bye. apay nga inidap mo matan ti cellphone mo, Amir. Ni Adelfa na dyan, may sa ka nagtimpiyada iti kumpanya. Nagbakasyon ngamin, ta si Mangpet kanutina na manipo di abroad. Mabiit lang. Iso ka di dayjay ti personal secretary ni Honesto? Amom, nadagsan tirik nakiti dayjay a babae. Agpadpada kayo lakan ni Lisbeth. Anya ka rin timading ay naramid na ka. Awan, kasla isakit mo. Panagkunak, saan laang animarityo tinagbayag kami di Ilocos. Tila pampanunutam. Kinasaritak ni Honesto. Asa na mabalin ang makirelasyon ka nagitibabalasang nga empleyado. Sakit din kasta ti ibagam. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ay, kung naglagad din si Mang Putin ni Victoria, tada nang nagwa ka sa sarita mitay abok. Kabayatan ti panangururay ko kani Mamang. Napanunot kong awagan ni Sir Amir. Amer, di mo tunis to ay atinagan ti boss mo. Dadi nang itulnugkan ka. Ni Sir Amir takin ko iti kumpanya, amang. Ni Sir Honesto lang ti mangimaton. Ay, nga mapayakas lang naliday ka. Naamuan na ngamin at isasangpat ni Mamang tigapuna nagbakasyonak. No kas pangarigan ka no dyan agsubli. Amangan no kumita dalangan iti sukat ko. Ay, no, dahil tali pangadang dahil kud. Pagusto ang langan ni mamang mo, ti kayat na.
Saan, amang? Saan kayo apanawan? Dayton sakit iti pagkaduantan, Tita Margot. Agpada tamang gurgura kini Adelfa. Apay, anya ti dakes nga inaramid na ken ka? Basta, kagura! Pagsilosam ka di, ha? Anya pagselosan ti bagbagam. Amangan na da kayo tag selos. Napintas ni Adelfa. Kat amangan na makurso na daan ni Daddy. Uwan, napintas. Adda na kang agad kadagiti empleyado. Adda ka ng pagkaingasan niyo kini Adelfa. You are so bad, Tita Margot. Bad words dayta ngayong bagam. Oh! Apay asikate agpungtot. Panawag kay manlangan. Kinagura na launay ti imbaga. Pwe, kasla na pintas unay. Napudaw lang ni Lisbeth. Ang sa yak tagipintasan tay jay nga Adelfa. Narabian tamat laon na yan, Vener. Aganat kay ti panagmanehom. Well, ma'am. Agyaman na kiti kinaanos mo amang iman maneho kanyak. Awagan kan tulangan iton bigat, Ngam no di mo tumauray ti awag ko. Si Kanton timang palagip kanyak, awagan nak. Sa bagay, kaslawan mo't kit di ti amo kapapanak. Sige, ma'am. Adelfa, inururay na. Apay asiriring kapailaan, Adelfa. Nabayagak pailangan nagtugtugaw iti salas. Kalpasan ti panagsarita mi kani amang mamang. Sumragak ko man iti kwarto. Itay nangang ko ti ungor ti lugan. Sige, sumrag ka ni ti kwarto. Tauray siya, makaturturog akon. Kanayon latan nga dasaan niyo apag kinaawatan ka ni Lisbeth. Nataangan kan. Nanaknakim ka. Isasaan mo atutupan. Siyak manen tinagbali na dakas. Kat anya ti kayat mo? Siyak tagpakumbaba iti anak mo? Saan mo ka di akabalang nga ramidan na ito? Pabainan nak ka di. Amok akaguram na ito nga ibagat. Uray mabalin mo kumapay kag sikong. Saan ka anakasagana nga agbalin nga ina? Wan! Amok! Di ka kabaalan nga ipaayan iti anak. Iso nga agpapas ka kadagiti ubing. Makitam? Sa bali man ang pagtungpalan ti saritaan. Nataengan kan Margot. Ipapantan nga anak ko ni Lisbeth. Kaya't mo asawan, siyak nga ina, tirumukma. Oray anit ibagak. Saan mo kaya tatingkit? Rumarak man langan. Ano tinaskan nga raminay kay opisina? Ket jak kayat aday tati pakariribukan. Di nakipangpangag, makauma ka. Sige na, Agpapas ka, Tita Margot. Mauman tulatakan ka ni Daddy. Kitahak man no niya ti pagtungpalan ti biyag mo. No papanawan na ka. Nalipatan sanday ta ang Margot asaan ngin kasar ni Daddy. Anyaman nga oras. Mabalin na mapapanaw iti dayto balay. Diyak mati palubos. Ang mga sawawon no mangiden na iti sa bali ni Daddy. Aglalo no dagiti ubingam siya. Diyak lagi ti maaklon. Akas tati aramida ni Daddy. Inawagang gayam ni Sir Amir. Ket mariribukan kan sa Adelfa. Kinapudno na. Dahil tama tinagsaritaan mi. Di pa nagbakasyon mo. Sir Honesto, kasano nga rodan? Ang mga nasaan ka na makaturog. Relax lang. Ngayon, pudno ti patapatan ni Sir Amir. Ngalaan na ka ni mamang mo ijaprod. Among, napimpintas ti gundaweng agururay kan kay Jai. Inton makasubli ni mamang ija Australia. Kat sadak to na kayat ngawatan. Agsapol ak tulangan iti sa balya pagtrabawak. Well, gayam, anda ka di oras mo ang makapagkita kanya? Lading idag, sir. Iso ang nagbakasyonak. Takayat ko nga ipain ti panawan ko kan ni mamang. Okay. Sa balin tong harod agundaway. Bueno, inton makasubilangan ni mamang mo ija abroad. Sige nga rod, sir.
Bye, Adelfa. Maburburtsanak kini Adelfa. Apay mataad din na kaya ti agabrod. E din to ta dakkel ti tsansa ng agabrod. Adlaw ko, naliday ti timak na. Gapo iti dayta, maasyanak lang arudan kan kuana. Ay, nauray ka rupay lang ni Adelfa, sa sangpod mo. Ngam nalamis ka no ba't ti panakisaritam kan kuha na anak. Kaguram ka diya talaga ti anak mo. Saan nyo nasaludsudan kanyak data? Nasa ba nagreng na Adelfa. Ngam naliday. Di pa'y larabi amariribukan. Amangan ka no, no sana na makasubli ti trabaho na. Diyak ko makayat na pagsaritaan data. Ngam saan ang problema data? Sumurot kanya ako niti panagsubli ka di Australia. Ha? Victoria? Amo kakanunungan yun ni Adelfa. Patpatgan yung unay ti apu ko yo. Ngam patpatgag mati anak ko. Maragsa ka na kamakangagiti dayta anak. Ayan nga ron ni Adelfa, tata. Saan kayo ka di ama pa ni Jeff Farm? Wah. Sige, sumurot ak. Ay, madama siguro ngagdaldalo si ti kwarto na. Sige, dito nga rodan ngagsarita kayo. Awang ka dito papanamit ha. Awan ta mo kapapanan ita. Urain ton bigatan. Agpipiknik tayo man kit di kada Adelfa. Mailiwak nga agdigos iti baypay. Ay nagsaya din. Ala kasaritam tungarod ti anak mo. Uray ta nakabakasyon mo ti trabaho na. Bareng may liwag na ti panagliday na nukas pangarigan ta saan na makasuble ti trabaho na. Kunak no nakadanon ka na itinangibaunakin ka, Benji. O kaya nagsubli ka. Nakaadayaw kun itay natalyaw ko ti cellphone nyo iti nagtugawan nyo, sir. Insublik, ta amangan no masapol yo. Nagyaman na. Ang mga no umawag ni Honesto ket adda na patagay baga na may papaniti kumpanya. Kaano manan ngagsubli tayo ijay, sir? Mailiw ka kadimanan iti pamilya. Wano ni Adelfa ti kailiw mo. Agkaribal kain sakit di ka ni Honesto. Ar man nakadi ni Adelpa, sir. Saan kami ang nagkita kini Adelpa? Oh, sayang. Saan mo nakita ti kinapintas na? Binagaak ni Honesto, aliklikan na ti makirelasyon, iti asino man kadag iti empleyado iti kumpanya. Uy, sitak. Nabainanak ka dagiti imbaga ni Amir kanyak. Urang laangan nga imparupa ng awan manaknakam ko. Kasano adyak tutupan ni Lisbeth. Idinto ang nalabos ti panang tagibasit na kanyak. Kan iranranta na apagtungtutan nak. Ngamamo ka ni Lisbeth ti pilihan ni Amir. Kasano ako nukwa? Tita Margot! Oh, nagsakit iti pampanunotan. Mabalinta ka diti agsarita, Lisbeth? Oh? Seryoso kat sakit eh. Ikarigatagtag pa kumbaba. Wow! Gapu, tamabuteng ka nga isina na ka ni Dadik? Isina na ka, gapu kanya? Alangan ngamin, asik ka tipilyan ni Daddy. Hanggang, saan na kasihan? Ada na patay ka papanak. Tupay nga awagan nak Honesto. Naimbag, tensuble ni Bendit ti cellphone ko anabati tilugan ko. Nasapang inawagan nak ni Adelfa, sir. May papaniti nagsaritaan nyo? Matanagan sa una yan. Anya ko man ti problema iti dayta. Sana dakkel apukaw ti kumpanya na niya babae. Nabiit pa yung empleyado, nagbakasyonan. Impagatakmat kada kayo, sir. Ngam napalubosa mon, hindi kinasarita na. Agamala, sana problema na ita. Alright, damat ni mamang na ija abroad. Di sumurot lagan kan kwa na. Ta kayo ti makam mo, sir. Ti desisyon nyo ti masurot. Sika ti mangimat-mato ni ti kumpanya. Sika ti ad-adda nga agdesisyon. Alright, damat ni Emily, a sekretaryan. Wen, sir. Kabalan na rin tatrabaho. Sige nga, Rodan. Sige, sir. Bye. Kunaklakit din na niya tinapatag ngay baga ni Honesto. May papan iti kumpanya. May samat ay jalakay Sigmundo.
Mang namnama pa lang, ngagtuloy tumat lang ti pagminas. Isumat laman ni po di disimang petak, saan ka na simra kiti trabaho? Nagbakasyon ka gayam? Gaputa kayat ko nga ipaayan kayo iti panawan kabayatan ti panagpakasyon yo. Nako na ni tata nga madanagan ka, nga amangan no saan ka na makasubli pa iti trabaho. Dayta nga mintimbaga ti akin ko iti kumpanya. Uray ta, adda kayo kanumat iti abroad. Makitam? Nagbakasyon ka lang? Saan da ka napagan-ano? Mama, Ikan ka iti gundaway ang panunot, Adelfa. Saan pa lang aday ta ti pagsaritaan ta ita. Inton maminsan ngal daw, mapantayo pipiknik. Ay, maragsak anak. Ta nagsarita kayon ni mamang mo. Amo kanalagadon direk na mita apok. barang ka nagbaliw ti panunot ko, amang. Ngam, kasano kayon? Hindi pa ilang ngay bagbaga. San nakapakadanagan ta para iti masakbayam na ita. Amang, awan iti balasyo tao ti sapsapulak a masakbayan. Ay, Ngam, saan pa ilangan dahito ti panunutan tayo? di taman di kayat ko ang gangking ka. Dahito ti gundaway ang naragsak ka iti din na ni mabang mo. Agpipiknik tayo ka no. Saan nakakadilata sumbatan ni Lisbeth, Benji? Agree rin ti cellphone ni Lisbeth, sir. Barang kahit na ti sumungbat. Hello? Apay ayaman ng Benji? Di nakit din inggaan ng awagan? Apay, kursunada na ka di ha? Kaya't mo tayo puno ka ni daddy? Ni dadim ti mang papaawag kada kayo, ma'am. Di nagsingan! Ada kiti party. Bye! Inidep nan ti cellphone na, sir. Adda ka no iti party. Sige, Benji. Panawan na kami nga rudan ka ni Margot. Sige, sir. Amo na nga taakayat na kami pagsaritaan, Amir. Saan ako nababalawan? Inaramid ko ti kabaila. Siyagtron, di makam mo ang makisarita ken kuha na. Ngam, saan mo kuman atutupan? Jack, may kariday ta. Spoiled lang amin ti loka. Natangsita kiti kunak. Ngam nakuskus pagpay ni Lisbeth. Nagadugaya man ti beach resort iti dayto apasat, tatang. Ay, Ado ti tao dito'y mamang. nakadagdaga ang gamin. Nakasano di mo't lagtudong. Ay, matkanan pa ikit din tiwagi niya farm. Narinig niya na jay. Barakon sama. Awan mo ti pantalan dito eh. Saan na barko day jay? Yate. Ay, Wen mamang, yati day chay. Baknang laki diti akin kuko ah. Baknang a negosyante wano amang ano politiko. Malagip kon. Saan nga taayati ni Sir Amir dayta? Adelfa, sino nga Amir ti bagbagam? Ti akin ko iti kumpanya pagtrabahwak mamang. Agin tagi jay Manila. Inlakon sa tigayam na taga vegan day taayati. Inusak dati iumay da dito eh. Baknang gayam ti akin kuko ti pagtrabtrabaham. Talaga bak ng mamang. At dapay helikopter da. Iti day ta pa nang ipadayaw mo iti kinabaknang ti akin kuko ti kumpanya pagtrabtrabaham. Ad-anda di mo interesan ti agtrabaho iti abroad. Nakurapayak lang amin nga inam. Mamang, Ala, saan ta na pagsaritahan day ta, Adelfa? Imay tayo agpipiknik dito'y igit ti baybay. Tapno agragsak tayo. ay. wen mamang. Maragsakan na nagbakasyon kayo. Patpatgan kayo unay. Sige. Agsubliaki di cottage. Nasa aircon sa tirik na ni mamang. Ayaw ko matidakas na itimbagak. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo.
di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Ni Sir Amir. Anda nga na patag nga ibaga na kanya. Hello, sir? So, dinutahan mo, honesto. Nagaliwak sayak bit dito igiti baybay, sir. Nagadugayam tagpipiknik iti kasto nga oras. Mapanak iti opisina intun madamdama. Nangawis ka kumay ti kaduam. Usaran nyo lang tatiyate. Kaya, di mo pagbalinan a hotel, tiyate. Nasingpetak, sir. Intun maminsan langan. Ang mga awis sakto kadagiti lalaki nga empleyado. Dito lang, sa anak mat nga inom. Oray sagpaminsan laeng. Pangparti kayo iti kalding. Sukatagto, ti magastos mo. Agyaman na klaunay, sir. Sige, sir. Kastapay nga rod. Bye. Ba, tasyak din nakakita kada kayo nga nakasarsari tayo iti cellphone, Dad. Ang mga nagselos kumaman ni Tita Margot no isot nakakita kada kayo. Awan bibiyang ni Margot, wala sino ti kayat ko kasarita. Ngam no day jay ang maricho no ni Crystalline ti awagan yung Dad. Siyak mati ako nga. Anya ti bagbagamon. Nukas pagarigan, agsin na kayo kini Tita Margot. Diyak kayat, amang ikabalay kayo ti sabali a babae. Ni honesto ti kinasarita. Adda ka no, itigid ti baybay. Saan yun nga ituloy day ta, Dad? Ada phobia kiti baybay. Diyak manan makustuan day taan ang nagak. Kaya't sa talaga ni Lisbeth ngagsina kami kini Amir. Dahi dati saan ko nga ipalubos. Binalaaga ko ni Amir. Asya ti maudi a babae iti biyana. Baknang nabilig. Ngam sa anak amabutan amakipinatay. Saan asya ti irurumanda. Takasay-saya at ipanagsarita yung itay kan Victoria. Nga mapayan naliday ka mananay na madadalda pintas mo abok. Diyak amo na niya tinakabasulak ka ni mamang amang. Pinanawan nakmatan. Tapay nga men. Di yung amin nang tinagsaritaan mi itay. Ta pinanawan na kamin ka ni mamang itay nakita yu day jay ayate. Awan, malagip ko. Abay day jay ayati. Naibagak ngamin nga mga nukukuha ni Sir Amir day jay. Naibagak pa nga dahil helikopter na. Talaga bak nang diakin ko kwa iti kumpanya pagtrabaho mabok. Kinagura ni mamang ti panangidayaw ko iti kinabak ng ti amok. Tapay nga men. Bak nang kano nga minti akin ko iti pagtrabahuak. Iso adyak interesan ti aga bro. Inkagsukat, takumuyog ka kada kami ka ni Benji. Dumawasak labit iti opisina. Sa tayo mapan iti restaurant, nagkukat ti may nga amigo. Anya ko mati aramida kidya opisina. Amom lang arudan nga awan ti amok may panggap iti negosyo. Dad, nasaan na kayat ni Tita Margot ti sumurot? Da kaming tulangan ka ni Maricho ti sumurot kada kayo. Ni Margot, ti kayat ko akakuyog. Sa balin tulahin, ti panagkuyog ta, iha. Apayaya, ngiramraman mo ni Maricho. Dua kayo latan kini Lisbeth agkuyog. Anyaya ti mapaspasabak ken ka Marcon. Apag biitak laeng, hindi opisina. Adala nas ken nga si Kaswat. Pumamawag man langan. Pagpampanunutan ni Tita Margot, Dad. Sige. Ako ay tulungan pailangan kini Manong Benji. Trapikan, tigas ti nga oras. At damat kotsem. Di saan? Killjoy kayo mat, Dad. Pinanawan da kon. Por ni Margot. Awan matan dito eh. Kasla ni Adelfo tinakita kita ya. Imay da ka ta nagpipiknik. Agmay may sama ta nakita. Diyak ko nakita. Diyak na siputan tinagturungan na. Ado ngamin ti tawag dito igit ti baybay.
Agawid ako man. Gan padasi ka sa pulen. Iti daya apasat tinakakitakan ko na itay. Apay adi yung kinakuyog ni Adelfa nagsubli dito'y cottage, tatang. Akbag na pag nakanupay langit igit ti bye-bye. Nagbakasyon ka, Victoria. Imanugot na Delfa agpipiknik tayo. Ngaman niya ka diti problema. Kasta unay kit din ti panangidayaw na itakin ko kay ti pagtraptrabaho na. Nudakkel ti sweldo na. Kaya't nasawan, pagan ano na ti agapon. Ay, imbagam ka no, pa'y ngawanan kay mo dingam nga inanat na nakurapay ka lang. Isarden niyo kumanday tatang. Ipariknam ko ma, iti anak mo ti kinainam kanwana. Anya ti kayat yung asawan di tinita? May sa kayo pa eh. Ay, imay tayo agpipiknik tapno makapaglalagan tayo kuma. Nangro na kada kayo nga gina. Danunim na Delphi tayan na. Saanan? Oray kailangan na makasubli dito'y cottage. Apay ang nagsubli ka adi mo kinakuyog ni Amir, Benji. Anya ka no pa'y laang ti aramidan na iti opisina na. Nalipatan na mat daytoy bag na, ma'am. Umunag kayo kanupay laang. Tapno, saan kayo matiktikan nga gururay? Kunak man no pagbiit kayo laang. Sungbatak lang ti awag ni Lisbeth, ma'am. Sige. Hello, ma'am. Manong Benji? Ada kayo ka di pa iti restaurant? Ada kami pa lang dito yung opisina, ma'am. Agtuloy kami lang tangar doon kini Maricho di papanan mi. Sige, bye. Apay ka no, Benji. Agtuloy da kanulatan kini Marichu iti papananda, ma'am. Inedap na matan ti cellphone na. Sir Honesto, may kayo matgayam nagpiknik? Asino ti kadwayo? Si siya lang. Imayak lang nagaliwak sa dito igit ti Baybay. Agsubli ak tumat lang iti opisina inton madamdama. Ay, kumusta mo ti dya opisina? Nasaya at met. Wan gayang. Asino ti kaduang? Damamangkad pa pang, sir. Ayan ti cottage siya. Kaya't ko amam-amo ni mamang mo. Ko ha? Takas ka din o mamamok ni mamang mo. Empleyado ka. Kaya't pakaragsaka ka mamamok ti pamilyang. Kasano ka tada ito eh? Ang mga nanya ti panunutan ni mamang. Kuna na Sir Amir, mabalin ko latang usaran ti ate. Iti pan nakakitak ken ka. Napanunot ko. Ada kayon to ti kadduak nga agdugan iti ate. Kunak no mabayag ka pa'y, Amir. Amom lang aro din ang tsak makaanos. Iso nga rin dyan kung inuray ang makasubli ni Benji di opisina. Inton malamlangan. Naglalo kat adda sa ngayon Wangam, sir. Imawag ni Ma'am Lisbeth itay. Papaya si kati inawagan na. Oo. Madanagan kan sakit ti Amir. Natarmo ni Benji. Sana dakas. Dengdenggan na ka ni Benji. Santo ang mapasamak ti pampanunutan ni Madam Margot, sir. Imbagalaan ni Ma'am Lisbeth, asaan ka nun ang matuloy at dumanon iti restaurant? Napinta sa talaga ti aplaya yun iti Ilocos ha. Isa aday-daywan dagiti turista. Turismo ti may isang attraction dito'y probinsya mi, sir. Dahil ti nakapanunutan ni Sir Amir nga agnegosyo dito eh. Adelfa, sino din takagawa lalaki? Ni mamang. Iso ka ti mamang? Mamang, ni Sir Honesto. Iso ti mangimatmaton iti kumpanya pagtrabahwak. Sir Honesto, ni mamang ko. Kumusta kayo, ma'am? Maragsakan na ka makaamam mo kada kayo? Dumanon kayo di cottage. Nasasayap nga jay, ti pagsaritaan tayo. Kadwayo mat gayam ni Honesto. Ay, sir, kunak ko ma. Ay, berber nga sang kayo matan, sir. Awagan daklatan iti Honesto. Sana nas kan adayawan dak unay. Ay, mangan kagayam. Pumili ka, iti kayat mo akanan. Kasladyak among arod ti pilyek, ama dinong. Agpapadaan na imas. Tagitilat tan prutas ti kanag.
Nagapod agite prutas iti kamuyungan me. Kadwak ni Adelfa nagmulay de. Rumbang adayawad da ka, Sir Honesto. Nanumo kami laang. Dahil tatiga po na nga ganano sa kagtrab-trabaho iya abroad. Nanumumot lang tinagtaudak. Ket napagkasata na klang nakaadal. Ket injay na Sir Amir ti posisyon ko iti kumpanya. No kumanagkadkadak ti jaya ti boss ko. Saan kayo kumaan am mo? Sapay ko ma. Tamay sala nga empleyada ti pangibilangam kini Adelfa. Awan, nana. Awan problema iti dayta. Jack matlag bayag. Abda ngamin napatag nga aramida kiti opisina. Ay, mangal daw ka kumapaya, sir. Nalpas mo't langan nga daka dito'y. Ay, naimas ti masida, dapat tinunuan na lang. Siyak ti mabayin iti inaramid ni mamang. Prinangka na matlatan ni Sir Honesto. Saan ko marumbang ngayong baga na ti kasadyay? Nagpakadalagat nga roda din na oras. No apay ngamin anak kita na kami ni mamang. Nasaysaya at kumapaya saan kami nagkita ka ni Sir Honesto. Ay, umanay la pagpapainak ti inaramid ni mamang. Nanginalaunay tila ko na iti daytoy a restaurant Amir. Iso nga taaman man ti customer. Labit pa yan ang lukat na ito eh. Iso nga inawis na kami agagayim na. Negosyo na ito iti asawa na. Iso ka di ti asawa na tinang sabat ka data itay. Napintas. Aglalo takas di ti kawas na. Kas lamang sulsuliso. Nasaya at iti alugar a pagsaritaan ka. May papanitian niya ti pagsaritaan ta. May papan iti linangan nyo ka ni Lisbeth. Saan ko mga iti daytoy a lugar nga ibagak tinangagak nga imbagat ti anak mo? Kaya't nagayam magsinata. Amangan no nagbidot ka lang iti nagdengga. Saan ko nga ipalubos, Amira? Siya ti maudi a babae iti biyang mo. Ala, ituloy takit din di mangan. Nagalisto na nangan ni Benji. Adan sa imawag iti cellphone na. Amangan no ni Lisbeth dayja. Nakasangpot tayo matlangan. Nabanugak. Ay, di mo nagtuloy yung driver mo. Imanaw mo tadago sa Victoria. Inawis ko ngagkape. Nga madakano pa'y papanan na. Ay, Uray siyak, nabanugak amang. Mamang, umuna ako na sumrak iti kwartok. Adelfa, itay pa'y asaan ka matagtagari. Nasakit ka di tinakam mo? Saan mamang? Awan ka po nang agsakit tinakam ko. Sige, sumrag ako niti kwartok. ay. Iyay kumapayigit ti baybaya ka sa rita ka, Victoria. Prinang kamadlat sa neonisto ka babayin. Kat, oray ni Adelfa. Nabainan mat. Iso siguro asaan na nagtagtagari. Ano mabalin, liklikam ko mapasakitan ti anak mo, Saan Victoria. ko apaspasakitan? Ay, Mabit lang man tatang. Adda ka di amuyo maipanggap ka da Adelfa kan Honesto? Nakaturo ka gaya. Ni Sir Honesto. Kita'y pengatang umawawag. Sumbatak na ta. Ang amangan na makadlaw ni mamang. Malagip ko ti panang prangka ni mamang. Sumbatak katag dispensarak ken kwa na. Hello? Adelfa, takasinga ka di? Saan mat, sir? Nakaturog ak gayam. Naimbag na nagranata iji iti bye-bye. Sayang ta saan ka nakapagbaot na nakitungtong ka na kayo. Nasdawak nga ron iti kalata pa nagpakadayo. Nabainan kayon samat. Mabalin ka din agkita ta? Ha? Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, diyo liwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.